UMLE jangka Mausen Ram constituency uba Olan Sing Sun hakamit jangka khat santarik naitung 8,000 pusau ulayo ban plat patba yaka MLA scheme jang usnam 8,000 pulai hadu pusau nagbanta kasnong South Semper zone kabadon hadu khanril tuli kisnong lengba ka financial assistant batlayo ban sa meki check pisa kabalong markhat san 1,000 tengka shaki khandai phau tuli kilong yeng hakamang pisa kabakot khatlai laktam Hakajuk kapor ulayo ru banyarap eki nyau pokhandai tali ki long yeng daki tin sop yeng hakamang tengka kabapoi khatsan laktam. Haba ajingkran hakajingelang lingkot balapan long hapo dor bar hall lang semput East Khasi Hills District uba Olan ulaong ba kumba ngalakular hakapor yalap election bat kipat ba kipenjob dan buram yanga baro kabha nakabenta ki MLA scheme ngan sam syakipat ba kibadai hok ban yo kijingeram. Ulapan paru ba kini ki MLA scheme bala IT kimdei ba ula suje damarwe hendrei ki bala ai hakipat ba hamana kisnong banjit ya kita ki breu ki badon kam shisha ka jingyarap lengba ki ten sop yeng ni lengba ka pisa hakani ka jingyalang leadon lang uba bit rangslang president jong ka UDP South Semper zone uba soli lengdo uba tamdor risau president UDP youth wing Mausen Ram circle harangkat kipat ba kiri rang ba ki bala yo pediang yakini ki MLA scheme Skim MLA kemajudon manlo snem arklor siteng ngala IT fi kinong pikam nyam unit yung sinong bafer dan ngala yo pisa ngala ai allotment hagi zone bafer ban kinia yang allotment ngala ai hagi zone bafer berkison kila ai primary unit ban jidhi ya kinong yo utai di skim kumbalong sa super ya katin ngala ai hadu syajar ban pilih kabamot hadu new pop kan latihan dap spangot kinong yo kata tong nakatin tengi klem khot ya gitu bangela aitin ngakhot menta tang ya gitu bangin ai daga sek bangin ai daga pisah namar ba hakapor bung yo skim la ai bore fi unit banjit ya gilong yeng ki badon kam daga tin ngilathit daga tin ki badon kam daga jingerap daga pisah ngilachna daga lat jingerap pisah kamri to menta hagi snem ki ban bodlo kabor ko shofi te kumangala keren nadu muswa ngadon kam ya ka kumangala keren hakapor ya election ayang aga jisnya ngan pile mi fikat bangala ngandon kata ka public accountability ngan ya de ganti ke bakhoy ngan ya de ganti ke basuba ngan don ga jing tre asap ya no no ngan tre de ga jikhoy ban ai jisnya ai fi pai ba khanam ba ngan long taw nong elam upak pai ba hiduk kisuk kiri-kiri jisnya nga ban yalam mi galti badai nang tagaji shifri bakhoy fi pai ba tinggal le la ka ngamdei pengatri maroi rengkat begini nongkit kam barok biadon huni nongkit kam yang zone nongkit kam yang primary unit ini no phi no ai buj agorenga kumno pen pentulo ni gaskim kilo yang ala da bakla te kumbo filakren video long ta ngalong kumbo ngalakren deeds and words deeds not words ngong kakam de tantri ngalong ya kiba ngalong ya ki Basisin balayo kaskim ngan pentip syafi bakasyong kabor fi bara ba pidon manga fi mdi ba pibun kam tang for election hading ke election ru pin habia trekam mang manga nakapor nakataw kinong kikam yung primary secretary unit yung sinong offer kibun kam ba bani penbai bani yarap iginong yung ta bedi kaskim bani yasam igitin bani ya bani bun kam office na kumta ban paniyo igishek yenak kumta kinayo ta yung kaskim Makam yos ngau tuai kiam leo chua, tapi menta imat la kam la le pala, te ngatarai mo tonbok nda kalian juni super, bang yo ba perkalam na menta kirit kiria, bodoh kosuk, kumba la kular por election mo, wala kular wangan ai je lo skon ba ngatip manga, ai ke bangan le, te la le shi, menta rang dai tang sisnam, mo tang sisnam tam menta, mo sam kiskim. Tangga de da mata ar da kulai bat aku sa mata daw so bat ong ba kane ki jing le yu i ka long ba ka mo ka le rap ya ka dong ka than yu ni ka i ka sa ka ba mo ba ta i ba ba i ris nang jong kane ka dan ka than yu ni
te so bang ai kurang i ba so ban ong ba ni ki pa ba ro ki pedang la ka ba hun sim mo yen da ka khukir do ik ai ka ba i lai wa ro ka ba rit ka lo ba ha yen so ngu na ka ta ka ai i na ma ba mo ya community banyo AA na ka ba ta kas ka ne ka skim jong MLA